Yes, boss. Uryo Ombuzire webirebi. nkubuzireho ninye Obuzire no banzu bwato kushashura. kuba bishiwe nyo mugeno reka kugamba ndasamwa abantu batarebwa kubanje nuto kayebwa mizoba ndarimo Akasente noremi tumuduga tiyuko wakuburiyo no yebota. manya Manyito ubusento bucyo kwita kwata mbwe ntikaka kweba no kugirota. tora manya ngo ibintu bikatuzo mu maraka bisho mugato bugeza igwa kari zinga hatinika Nyuwe atogo ne kumino. mugeno mukazo wanje akamanyira umugati na sukari byaba bitariho ubwo wanje n'entaro kizo wagadafi Tuwa kumtwara. kandi mutwarire hati wocambanje konka ndo sashure ngabe ndo sasura kuba nanya hata reka kugambiro rebe hati kubensaho nesasa. reko rebe hati hariho mpire diro yo kuza kutera amatafari buri zoba ararambarira shirinji 12 buri ze 12 ndenda gukora wiki yona hati toreba ngo uzona ndaza kuzifuna nkurete No mutwaro ne kumino. ha iwe nyesiga Hato riyo no teka ngo zori ho mu matafari. contract naji kwasire yo yahwire wahurira Toine bindi bizubushi. ibindi byija kuyakera kumbia. ndabanza kushashure ibindi byayenda byo bizomara Manza hati. nizingahe Yo to kuzumanya. Geza uzizwe kumanya ngo biro eteka tekere kunyaga. Hata na sente to kizizwe. akashi ni urahandikaga mu bitabo nyote ndamanyezura Apana ukabe no manya sente zinkubaje. kunka manya nibura hedyaga tukashoma hamwe umusheje wahirwa wabona akaduka Tukashoma mu. Mwana obi Hati ningezaho. tumpo mugati umuhango Ugero mugati kandi. kashi ndenda esite Wase mutwaro kumwe ne kumi ijoro na rushango ndeni marabara muncho. kandi utwima utwo tusete tuce mu Hati nake yako kumina to tusasura hwanye masi. bare 12 buri zoba zindaze gukorera kutera amatafari wiki yona Ubwo no mutwaro ne kumina. Asiwe to ine bindi bizuba. kandi ubwe reka nkugambire ariho ungabire mbuzi isinjiro ndenda kuzo yo kujakira waba rushada Ejo nyoti ncha. Ejo ndakujiguza. Ikibanza amabanza gawe waza kundema. Hatu wasyame. Mana abire nzine Land Road ni ware service. Na abire nzine Land Road yangwa utundire nyine twona yatutwara. Nakubaza hatu muteka. Ibanze ryo kwende ryo kuganda. Za kuvuga gando kasirwa nontezo mutwe. Mukaza kunyeto muntu mbi kandi obwe ntine so. Washi. Land Road. Mister. Hatu noyishireko. Noyishireko. Ntareba Land Road ari kuri twariya na warabanje. Ngo musasuri. Izo kwezo kutika zihiri. Iwe. Izo kwezo kutika zihiri. Baza to mahore. Hati na warambanje kubenzi inzwa kajonjeza isente zaba nyinshi munonga mushari. Imitware 10 ya buri kwezi. Ndege no banzuza munonga nakona sinarandro ndabona kumugire. Ko mugatori kazara wenda za kurekere sente hasanje. Mutemba ndege sente. Yonaza kukwera. Wenda kusigira nempare ngende jure gushaka nkompo mugato. Ukorera kwa bere. Naza kukwereza mugato. Konka warebe sandeki yabaho. Naza kukwereza urwaka. Urwaka rwo sanderi. Ukwe ni hari daba nazisha kwire. Zobe sande. Urwaka rwo sanderi. Iro. Uko mugato. Ndagutwara mu ngaro komeriro. Shikuti ine customer kaya mwana wa mama. Bambaza gukwaka. Aha abo yayi barabasa gunterera muhanda remenyera. Bisho ati Land Road bwo yambugana taragunyaka. Nagukwaka. Uramanya umururu gwayi ni. Ubwo no bwafara. Iro. We baremwa. Mukaba kwecu umuro kirundi ko riba watwirwa. Uyine mbabazi mbwenu tinkazibona gobo wanje hati the president. Ngoro wa kabiri ni kurega. Turandega Gageze pare. Mucyara wowe na wasa muganda naye kate umuntu bano beto banja ko ari umuntu kuba nombaje amaze mba kushanga nagwa kava keje ware nagona najya ngufana kasente abo banyaji ererere yapete bagisuramu ya yaferete bagisuramu kugende tubabanje batwoyeza ako umuntu gwa kava ko kuna natembe bimeza na subira je tusasura simanyi tugende tubabanje rero tubagenda kugisuramu Yo tenho que subir ali lá muito.
aro kasitamo okabura bibiro tintukurebaga wari kuja kumfagira okabura bibiro ewewe mwana gani nano bari kureba abana bazokwena nyenja enyamajinja jona mwana iwewe wamara kurya ngejinyama mgeni iwondo likabikaka kuriya okarya nyama zikishishe mazima gakurishwe nyama wamara kuzikishe binyobwa jona zirabaziki wena nobaje mgeni wena noshemererwa nobaje wena nobaje halo aro kasitamo twagiro mu kutema inyama n'amatugafwa mwana nebibantu bamwe bari kugamba bimwe nibanta bihurire kushareka kubuzi iwe nk'umuntu yakutabure wayazaho hotora muteme ibisiki kugira ngo wajamara kuwabona mbweni jwe kape kanywera make wajitemu awe wira swi nkajikwata na jikwata katwe na karuma na grinte kakabiraho urasiba mu nyama rero ine namirugo kuruma kapo yajwera make so where you come I am here you are here hati now uramanye chiriho nandenda ngompe yakandi kanyama nubwo rabo cyambanje ze nyuma konka bisande takahwirenda banakushashu mutemba wando rijaniro mubwo ona kurisha mashi mwana wanyanka kuhenyama na hati no yenda nkuwendigo hatishe nyongerero mbine murumu kandi utora mpenye manyuka kurondera se kusha waje kuguma kushaba amavanja ogumosha turire riyeje nyuma konkora orashwera ati nakushebire mbuzi okadisha hati mgeni wo wampenya muraba wape kushabwa no mwanya gwo kuguma no ija kwenda amavanja ogumo tumekirite cyawe cyo kikaji marito naha tumo mukazi wamara obere we wabaga bari bagambira busha wivuye manyimwe turabamanya hatari mwaba hati shakureje nyimenya mbere horagiriye esente nakugambira ngo utakayishura rwa kabiri ndanazire wahura uraje kujira kai hati namara kugura umugati nagure kitoce zamkaho brand road ya ndumba tina hati nyemerera ari gumwe neza nibi umgenu rero kora kumeno ryaho amabanje twe twagira tuti mani tubari kwenda zo kuja kugaruka yo kwenda jinde nyama ko kureba kuna kujire ndya mwijani yange rya nyama nonenda nyama kingambira turebe ndende kinankeje echaha mutatungamirwa noyende tudaza kurige cahankaza kwahamuka urende ebe bibararye biratamba amaguru baravyeta charika bibarateka ekirenje harika urende kirenje murokonyi ejo murokonyi wawaragiheja oragiheja kanimkangu nizingahe ejine mitwaro mwene kitwekana nemitwemu gumwene kitweka kinanka cyo etwona hati ekiwachi pima kiraremera ritazingahe kiraremera ritisha tunetweka kiraremera ritisha tunetweka biro kuwajirira rero ko kirakanza kuwansigira yose garenda kubanja kantu kachi sinyine sete nakugambire binavuga nebizibutora bihurira Brand road yankora ku naguze nkija kwebanjirwa muntu no muhibanjwa shitami waza kumwihuzo yemerera ndashashura urashashura ndenda kubona sete duhari ikibina kiturimu icaba Nkore actors urakimanya turashonda shonda ubusete aha muheru twamara tuzigabana mwenu naje kuchikuha ochitware usha kandi wanyaga nashanga yonko muntu ari shanayiruka shige mbonera kavere embwa zahampa urazuma embajaha noreba ndahanyenka embajaha yekambaje nkurimbagurire we turebe ndatwarira kare urwa kabiri urambona urwa kabiri ndakubona wenda kushashura oraje kwereta ningamba ari nyana yayijira nagira ubwo kwereta ndi kugura inyama rero banze wijwanje otandije mwana ndakushashura oshashura enyama itatuteranisha enyama itatwanganisha mwana wewe ngana bamabanja nibija bagureto wewe sempi haija gureto ndizwa ija gureto enyama ndaza kutwanganisha iwe mushigaje warebeka ngo wajejaho bana reka nje kurondebendere zo koma mendizwe nyama rero turebe
hati nko ebihimba byose kambe bitakabire kwera amwe oguni mushije hati nkenyama we sirika ubanze wayebuza uti niwe ndi mukazi kiwaza kugamba ngugu ni mushija shi ebihimbo rafika kinabyo tinaguzire nyama n'umugati tibiri hano yanashitoce nkacire ko kambwe no obire bushajyari hati nyama ndibagira iso mugati ninyoreta busha enyama ninjira iso mugati ekitoce tibakiresire ubwo umwana bakitwire akitwiro we abana babona mugati tunaho sukari garuka yo hiro mugati bakwe sukari teke cyayi tunywise hati shukaro rajinywiso mugati mu cyayi to mu cyayi mwana we kunabire ndyo wa kuri yo warongo mane ndi kushaya kabanje ko mugati landlord tizimureta nangwa byo bihuna nayishirekire mu chikaunta nkaho mpona janti nangwa reka kusheka hati yagama bahe to agatoze twakuba turya ngugo we nyama rya deka no nabahamize nturwa kabiri ndaza kuba center ayi nonda kuziye ariho zindaganisize iwe huwa muta unakuzikorwa kabiri ampire uapiro gora kora cash general enda kumpa sete hati mwana we sigiri tutegereze ngo apira landlord kwarishe no kubyo tiyapira nanda kushe iwe na waenda gukora ishusho zo musarune yoramaye ngo barakumanya ati bakukore isete ni wagamba bambe wagamba aya mu ankomane zo tine mushaho konka mwana no shobe turemereye nge naguzire nyama yanje n'umugati iteka undetere emere mbuno kunaba bebe bintu bigira mu kanyasi byaza no kukashishe icubura boneza kushanya w'amarondeteri nyama ndenda konka hatiri nyama njire se cyo kiri hiwe ni umugambi atakurira ngire ngo bwa nabiro mushija yashaka inyama ninjira iso mugati landlord yayishire hanuya takizire mwami wonora tujyane dusheka reka kumfujiza mu rugambo ro kurete nyama hati njihure takahiri hati nkorogo kuza kubona kuronde nyama nahika hanuyo nkwatire nanga yitama nke tarara yo nangwa nagiteka twakujinya atabasyo ati tugirise ubwo umwana wumpire kitoce yankozire kubi umwana hati yo butwashitegereze kitoce kandi angambire ngo hana rahamanye roko ryibanje tugoya akahunga tinda ryibanje yurichoneye imwe icyenda basuru bapangisa babashemo hato wamuro kwirukogwe ati sebo Flex murzo cha toilet hateze kugira mbura sebo landlord toilet zijure sebo nakosheje toilet zijure nitubagambira ati mukambira mbwe kuzura timbwo tiruka hati nagwa abana no mucyara abana tabandi mu maraka abana bawe yo maraka imwe ntire na school fees nenda kuzayishomera ni muri nyama mutongane bazo no mukazi wawe ni muri nyama ni muri mchite none nenda kuzayishomera nenda mutongane bazo pe ubwo rero no mukazi wawe niwe wenda wajya sebo reka kugambe niwe nakosheje n'umwana wawe ni tisente dete kimurzo cha toilet hati yaba bari kujya kumushashura akazi kureke iwe dete kimurzo cha toilet izijire tohari batamutana nyenda kukirambura manyene izijire byo nabyatsi hati bana mu muyombe bazo muyombe mterendu nenda kuzayishomera ubwo mukazi wawe nawe kayinama mucyara yomba turaramwanye imwe muri zamukene ngana tuzenda nyabo reka kujiraramu nakwetegereza sebo izijire naho kwiza atagaruha njya kwetwarayo zijure nganga baba yari kwiza kujahati yakuzikwereza hati mwene muherwe cyo ni hati hahayo nijo mushija yona hino omushe wa kubanya aza yariyo ni nyaboreka kugambe mucyara tukwatagana munawe nituzima yangu ni mutubanja ntuzima ko kamani mugumege mutwaze cyo kumaisha utudwa mu majugaji mbazira kwire cyo hata nomanya bazo mukaza wo yona ntagire mutoyire tinguza kumba ati sebo nori batanka ntagire mutoyire reka mbe marije no mukaza kurebera mu byangu ntagire mutoyi tingu marwo mpaka ndebera mutoyi chiro ko hari bakte mbwene ndebe yo razemo zijire yati wase bajambaze kugambira isente ziriho cyangwa kushobora reka gende yeze kureba baba we nabo kabatanguye ati reka mucyara kugambira omusije sente yariyo nakuzeta hati ya sente atiko enezo nezanye na toyire zanye hati ibintu byanjye byanye kinanda tingu babinga muna toyire zeka uri no mutoyi rigayo turikana hati na toyine yanjye mai cyakwema na toyite yanjye basha tingu yatari mutoyi
bashina ndumutoyire twamanye bibakoraga Mparo pesente zanjye. Ukaseba niwe natijiraga mbawe. Ati mazima ikako yo mushinja. Ya yesherekere. ngeno ati wanisa ko Iwale unamshanga nani? Koka mwana. Ya yesherekere. Bumpe se. Barayimwita kwashe. Hati gara. Bagambi. Bisho Ati ngo mukazo mushizo ko mutoyire. Sara mwerizo. Toilet yoneyo. Kwashirako mutoyi. sebo sete ndakurekera Oka toilet nayo. Koka reka tugambire Ati katukobarere mukaka kaba. munchakere mu mpempi. Tete nk'abatu bakuru na yesa karitiri kayo. niyo ndakurekera sete zawe Hati Wewe hati yariyo nakuzireta mwayikani. Ngende mbarindo mwazi mu mpwewo. Kenyine zitakashena shayi 12. Ati ikikana. Konko kwesero ko mutoyi nazo neza. nandi Ya ari kuza kwa. Kandi mwamutizire mu ngo. Waika kutiwe. Konka ni wana chiwarahi wae ungeno kumbire reba ayinda kakazi kariya kanya mugufu. Neza sya mwana kakanzo rizamisho hariya nagamba byahwaye. hatoramanya reka nzo wana kogo wabisinsino mugambire nte Waika kweshe ko muto. hatiya ejo nenako hati mgena rokujiro wabisinsino bire wamungambire Urira iyo yirenya. umugambire ngo batwibire twirine na Ngume banyaraza kubiha hata. hariho na rongumani na warambanje Roko z'umugati stame hari tuantu ruhuko akuba eki wori muna tete neki. bishe aba bana bo Abana baba ne bana bani basibani bazengerera Muri hapa. Jafta ya hano ya Murarone. Bari nejara no bura bwita bwayesamisha hano. Ubwo bwareba ya nyama yiware tanyo bukwera. uwo mwana mugende mu ruga hono nukutaya yo wanje Urebore bwa buri kugutegereze ya nyama yiware. Ubwo note kahire bakuya kugituyisamu amahega bweno. nandi yikufukera mutoyireti tinamanyoba yamanyata ngo niyo naza ba yande yakureba uri kuguhirukanga yakurebiri wanoguma hano yatorona kugutwabira torete nyamashina yo yagwa amahega uberekire ibyo nyamastakagese yo inagagirya oyinagagirya wakuba ryaho gishitamye ngubwo mukama wawe yakire hano ugutiye nashonga bisinsiro ni munywani wanje ndaza ko reka muterere jana no muhoro gwa kugitemesha ni waragutema kambanze nagambira rongumana mugambire problemu ari gaho nabanshaki umugati yayo umugati ikituce shoka cishashura mwana bashije mwe wakumbiha ngwenge nakumubiha ngo twaferwa kandi ninyo kugurisha nduko esi mutari nyomba kujikwa noho naza kwashereka niwo batindi kushwa kuza kumbisa hanuye uwo reka kugambira wo nyama yija kabere wanje namutemba ndegiye agani nyabo orirota sebo sebo no gambati ende titwine shonga sebo ecyandeta aha yabwira mutemba ndegere haza niko niho yayagenda ko kakana naho ure kugira ngo ale nakuretera sente niho wo mugati zo zandeta hati no mangu yari butari kuza kuzireta niho washanga yamara gusimbura mwarabana ho ngendo yatora muhando guru kutoro kuva haza niyo shortcut yitegya nyo tinkuza kupatikana no kuronda mutemba ndege kandi kayaje kaniwo yari kuzireta iwe kwata sente zanje zimpereza kashika akububwira uzamara mara hati sebo reka kwetagisa kongera kweshengereza ati chikwetagisa chini yenda sente zanje kasebanzi kwe kandi yariyo nazeta kamwabuga no mwarugusha no mwabwa ndakayi no kushanga yakire hano tune shortcut abisa hampa echo necho kandi yo mukazi woyine mubu yayi kunaza akarhanga sebo tinka kubi hati iwe jene waza kukono shanga kayo yakutegereza akuba twatiri kwaza kugamba amwe hati yanazi mu sente nazi mu ngaroje yakwato muhanda yatora shortcut ile yahikire nanta kwenda gata sente zanje nyabura kunteza umutwe omanye akasente kake ko muduka rurwatano rw'umuduka rw'umunonga umuntu nugenda twari banza biro birungi tendera zirye mparana mani byo ntateze ngo tubaye mantu mawe nimwe ni mu bigure sente misukima yasebo konka no kumushanga yubuti buti niho yayaje amazima niho yayaje na hati yasebo nyikiririza mu zoberi yatantire sente ni potoka ndya shanoze shanga wowe no mukazi no kushanga yazi muhira no mushanga wasebo konka hano nahika hato nyama uko arije ni mu bihagweje mbwa ho ni uwo mwe nyama we mbwa ni no muhoro na ubwo kutembe sinyamarago yibono reba ngo nasaruga yesu wahi unarebshuba byuri munombi gisahanuye nta mujyango watora shortcut hanuya nashanga wazikize yangwamo natere simurasho yandebere yanga kujikwata
we nawe akabindi ukakeka kakaruzi turamanya wowe nyama nakutema yebi juze kumpe nyama njirire mu nda ye ntimba triste nkubora cyaka kurya ntari kwenzaza ko kana mari za kusigwa mu gejika nigenda ninja kurire menge bakiri bankwate mpajiri zana musafuri ogiye tahuri no kiryambise ko kamwe nubwo kashwegwa mushije ngo kashitama hano banyamashyanga ho nawe jire kubanje nazi tuhisa amahegeta kahiye Neja kuleta haka kwa kamba ya. Neja kuleta haka kamba ya. Omuntu ni mujyaho mudanya. Sebo nakoshegereza omushije reba niho yaza kugenda buti yari kuzikuretera kai mwarabana. Yari kujindetera nkai. Yatora shortcut ahanaka. Yarabankaho muhandagani gumu. Oko hariyo gundo kumpa haituru. No manyangu izwa okapenyisi yakiniga yanywa majaganya najisibura mino gachori hori yakabiraho. Icyo kitano kushoborerese. Ni mureba omuntu nabatine mpia akija yambia yatora kuguru kwa nyanya maturagiriye matwa bare cyo kugirisa. Mugende rwo muntu wo. Abana kitama kushoborerese. Ati sebo. Ngenu eriwo bamwe nagaturishko nyinde bintu biteka cyeko byingi. Ubwo ari kureba ngajwe musheja mukuru. Sente nibenda kuziku. Unama muzeye kan kushoborerese. Wamusheja mukuru agakurishko. Kakwatente yanje nakida. Kino rampira mabanja. Nati muzeyi nakushoborera omushije ntweza kugenda kaye mwarabanaho yari munazire reka nkwe bintu bibiri okutema no kumve mbi hajanje iya mechi kimwe mgenu uncharire mechi kimwe mazima muzeyi nakoshereza ho nagaruhanga kuntema ngo ho nagaruhanga ngenu nangwa kanchiye yo kanga muzeyi gukwase yari magwineri shori ho muhoro ngukwisha nangwa ngenu reka nkubuje nyabo ari urakunda nyama ningo urakunda nyama chimbwe no mu nyama zone nangwa iyo atwere iyo ndi kukunda okuguru iye ekigodo cyaha cyakibere hati mwe nakshabo twasere tuzakuzira nangwa ngere yinakureba mu mucyara kazi worwo muntu wembabazi manyani no ndeba tinyine so tobonire no so kwari kwashiga buto kusonyirire bashi muze ibyo kai byo atandika esente nza kuzikwa nakoshendeza agenda muze ibanye naza kuzire kugira ngo kuwankorere mpi hakazi wawo hashinkukorere kinkugarurire nyama yawe wegira kiwantemeraho kashi ngutemere omu bitwe bwayo namagaraga wegira kiwampa atebye nibyo watandika ngene kumpe mpi hano no kuntemeraho washira muki kukutemera ariki Ntabwo yine niwereka kurakara mu. Nyine byo mushija wanje tibyawe. Wari cyo kwa nakana enyama wantu kikugarurira. Ngano winga tukese. Wano reba mutine cyo rampe wakuna share muto kukora hati. Ngano Ngambire ki washaramu. Ndaganisha ningo pepi hajani. Muze reka rintuza nza kutesa kabantu bakuru nakosheje. Wachiye ngene. Nachihaye muze tante. Kwira kuno peta hagi chamani rero njeni. Uzogiza gotagambira baro kuwapa hagi. Ojendeje mveyi mazima. Natuza kubitesa iroko kushobonire mwana. Reka mkwata ho wayaganiye hidurira nimpinduka. Yebare ogumentekerejeho utagambira baro yawe munaruga ati nkamugambira abari wowe uja kuzindetera nzikugarurije niza kuzire uraro wanje kare niza kuzire nsendekeje utamugambira munaruga kusoine nkamugambira shamgano rihe kibunu nkamugambira muze nkamugambira cyo tugende muhe kibunu ayi omeka mugambira munaruga maruhanga kwanje konka nga ejikare kanjiruge muti kabana bana batiyangu no higuru bamushije action iwe hati ingire birango ha radio ngofi hati iya kabise kugira ngo barite sente twaka reka kutwikirire atambe batashanga iwe hata nangwa no makuru mutumbi murunje no manya twikirira shuba no makuru mutumbi murunje aso atajiro wande ba mifu awasheka Rwanga wanje umushiza fire timani yokoreki nabutiebera ngo tibakisha nashiga ruhanga kabata kwiza nyokorezo ngo mushiza mutoze nkayi ruhanga wanje nabura muzeyi ruhanga wanje witema kwire
mujyamba ukwira kajwajo tujana mwana shishe tumugira na mwana yakushigorya nguma naja kungura niyo muzeyi nanjye ubushatse bw'utaza kano ubushatse mazima n'ubushashe bwo mwana shishe feriru yapfanyagire yanyaga nyama yanyaga nyama wareba shimazima aine ko kwa tujana mwana ubona shishe mutema netagira kukayangambira ngo abarinye namungura ate namanya bintu mbaga munyanda mu ate nikuranda byo tubone ko twagira mwana nonda ekifere kibe kinyagire ko kambwe karo wafire nojo ato cyagamba kijashige kifere y'amabaza noberga hombwe nokora mumuhamazika amazika mukampani ndi kwenda kumuhungura twara kuri muzeyi nyere kuko nakunye na